gremo se pogovarjati s Darkom in Arsenom. Pa za početak bi krenuo sa pričom kako je uopšte došlo do ovog filma. Naime, odmah dođe u glavu reizdanje ploče Treći svijet. Da li je to bilo znači planirano, da li se je to povezalo sa tom pričom reizdanja za Croatia Records? Ne, nije, to nije imalo nikakve veze. Dakle, ja sam došao u neke godine kada valjda malo gledam neke stvari iz svoje prošlosti, malo se definiram na neki način i recimo da sam shvatio da bi čovjek znao što on je, da mu je dosta važno znati što ga je oblikovalo u nekim trenucima. To prvo su nam roditelji, onda od 10. do 15. godine su to neki vanjski utjecaj. Grupa Haustor je bila jedna od tih najjačih okidača kojima sam ja bio izložen. Taman 13-14 godina sam imao kad su oni imali prvi album i meni je ta njihova estetika posebno, dakle u cijelom tom novom valu naravno sve je to bilo vrlo interesantno, ali Haustor je bio jedna posebna, oni su imali tu, ne mislim da im je to malo i možda i smetalo, taj jedan zagrebački štih, to nešto što se sad posebno iz ovog filma ja mislim i vidi. Pjevali su na kajkavskom i tako dalje, tako da meni je, i imali su drugčije, definitivno su bili drugčiji od svih ostalih. I znajući kako su Darko i Šaher kak funkcioniraju otprilike na ove načine koji se malo i u filmu vide, znao sam da su to idealni filmski junaci koje mi uglavnom kada pišemo filmove moramo ismišljati. Ovdje imaš dva super lika kroz koja možeš ispričati tu priču kako je tebe nešto ili što je oblikovalo, a da bi istražio to što je mene oblikovalo, onda sam pitao što je njih oblikovalo. Zato mi je bio jako važan taj dio gdje su odrastali, što su slušali, šta su čitali primarno, jer oni su možda i primarnije djeca, možda manje muzike koliko i ovih drugih umjetnosti. Tako da, eto, od toga je sve skupa krenulo. U tom trenutku, to je znači prije 5 godina, mi nismo mogli, sad je 6. godina, ja nisam mogao, meni je osnovni problem bio kako raditi film o bendu koji ne postoji već 30 godina, kako napraviti dokumentarac, a da nije sad pričamo o nečem i nemaš aktualni, nemaš proces koji možeš snimati. I da mi je tad netko rekao, a mislim da i njima isto nije bilo uopće u primisli da će se oni ponovo naći u studiju, i da mi je tad neko rekao da, pa vi ćete na kraju završiti u studiju, ja bih rekao da, mislim to je nešto što se dogodilo možda djelomice negdje, možda i zbog filma, jesam ja malo to isforsirao, međutim nama je to reizdanje nam je jako pomoglo jer su oni radeći na reizdanju Trećeg svijeta zapravo se iskopala jedna stara demo verzija, dub verzija. Paralelno, što je posebno apsurdno, ja sam našao, dakle od njima cijela arhiva koja postoji je u ovom filmu, dakle nema ništa više od toga. Međutim, kad sam kopao po hrvatskoj televiziji, onda sam vidio Treći svijet pjesmu, za koju nikad nisu objavili single niti spot. Ne samo da ima Treći svijet pjesma montirana kako su je oni odsvirali u splitskom TV studiju, nego je postojao svaki video kanal svakog glazbenika. Pa rekao, mislim, a nemaju neke, pjesme. I onda sam rekao, gle, ovo je stvarno, to je to. I onda smo nekako krenuli, jedno je podupiralo drugo i evo, sad smo danas tu gdje smo. Super. Darko, a kako je došlo onda do toga da se band sastavi ponovo u postavi koja je snimala Treći svijet i da ode u studio? Da li je bio tu i pomak, neki poriv sa strane Arsena i njegove ideje za film? Da nije bila Arsena, ne bi se to sigurno dogodilo. Tako da, postojalo je, nas su stalno pitali kad ćete se vi ponovo skupiti koncertno, kad ćete biti neki revival, da smo mi odgovarali na to da nema smisla da sad na osnovu stare slave idemo na scenu. Meni su uvijek bili antipatični, kao ti sjedi trbušasti, kao rockeri koji se furaju. To je bilo kao došli još neke pare ubrat, mislim. Tako da to jedino po čemu bi mi mogli kao ponovno izaći na scenu, to je da imamo nešto novo za reći. I onda smo rekli, ok, ajde, ako imamo materijala da snimimo još jedan zadnji album, ili možda ne zadnji, ali u svom slučaju nakon duge pauze,
onda ćemo probati onda izaći na scenu pa svirati taj novi album i ono kaj uz to ide. Ako ne, onda nećemo paradirati ovako. I očito to nekako baš nije se skupljalo materijala i meni se Saker povremeno javljao sa nekim svojim pjesmama gdje, ne znam, da li mu ja otpjevao nešto, pa u međuvremenu me pljuvao, blatio i to je bila ovako dosta jedna napeta situacija. Ako bi neko nešto sa mnom radio, on bi s njim nikako ništa ne bi htio raditi. Mislim, malo je bilo to čak i ekstremno ponekad. No, uglavnom, nismo našli neki materijal, niti neku stvarno neku potrebu da zajedno krenemo kreirati novi album, pa prema tome i sve ostalo. I onda se pojavio Arsen koji je zapravo tu pokrenuo nešto i taj zaostali kao dub koji nismo završili tad tamo, pa još možda bi ga mogli dovršiti, pa sad postoji neka tehnička sredstva koja tad nisu postojali, možemo ga, nekako dekompozirati, jer je bio samo stereo snimka, nije bilo po kanalima. I to nas je onda zaintrigiralo muzički, to je već bilo nešto, malo čvršće za kaj bi se ulovili. Bilo je jasno da Arsenu treba nešto što se aktualno događa, da bi film uopće nekako uhvatio majonezu. Nama je tinjala neka želja da ipak probamo nešto zajedno raditi, tako da taj susret u studiju, kad smo se našli da dosnimimo još neke stvari na tu snimku, nas je jako bio razveselio i sad kao što se vidjeli na kraju ovoga zovemo baš ko grupa TNT i sami smo se sebi smijali kada je Saker bio nešto, imao problema sa hodanjem, pa sad samo što nije došao u kolicima ovakav kakav je B1, pa Zeksa koji izgleda ko Sir Oliver, onda Čelovi Capri ko Jeremijan, ja sam tu neki Alan Ford, tada smo se sami sebi baš smijali, da. Arsen, na početku imaš napis na tišinu o čemu je film. Meni je prvo što je upalo u oko je bilo, ovaj film nije biografija, nije ni priča o albumu, ni o okupljanju benda nakon 40 godina na remake-u pjesme Treći svijet. Pa me zanima da li je bila to već početna ideja kad si počeo raditi na filmu, na scenariju, na ideji kako sad to stvoriti ili je to došlo kroz sami proces rada na filmu? Taj natpis ili da to ne bude biografski film? Da to ne bude biografski... A ne, to sam znao od početka. Dakle, ono što sam rekao, meni biografski tih filmovi ili biografije općenito, biografski filmovi, ne biografije kao knjige ili tekstovi, dakle nisu mi zanimljivi. Ono što je meni u ovim godinama nekako najvažnije u tim umjetničkim radovima nije biografija, ako kroz tu biografiju ne dobijemo spoznaju o tome kako se ona odrazila na toj glazbi. U ovom slučaju je važno da je Darko živio na Trnju u tim malim kućicama i mislim koje su tada bile takve, zato što se to osjeća od tud njemu, mislim to ima smisla. Mene je zanimalo zapravo primarno, znao sam da ne želim raditi biografski film i na prvom našem sastanku u Interfilmu tamo u Novoj Vesi, sjećam se da sam im to bio rekao i to je njima, mislim, ja sam imao ideju da svakako da neće biti biografski film, da to neće biti jedan od onih filmova o glazbi gdje imaš 5 istih kritičara glazbenih iz regije i onda uvijek istih 5 priča o svim tim bendovima, onda su oni bili ovakvi, oni su bili onakvi, to mene uopće ne zanima, nego me zanima taj kreativni proces, taj kako jedan i jedan nastane 3. I kako se javi nešto između njih, tako da sam i onda čak kad sam prikazao nekim ljudima te film na početku, ljudi imaju tu predrasud, oni sad, imaš film o grupi Haustor i sad će to biti biografski film. I svi su nekako na početku kad su gledali, ovi probni gledatelji, onda pa znaš, ali to nije bio, pa nije, onda sam rekao, ja ću lijepo to odmah napisati na početku, ko Werner Herzog, odmah ti napiše nešto, digne ti i kaže to je to. I jer ja ne znam zašto ljudi misle da uvijek film mora biti biografski. To je totalno bez. Zašto ne bi bio nešto drugi? Još ako se zove Treći svijet. Tako da, da. Tako da mi je to sam zato stavio da se to vidi, i da odmah znamo da odredimo smjer u kojem se to gleda. Sad možda onda to pak možda digne ljestvicu i previše, pa sad očekuješ da ćeš gledat ne znam šta, ali nadam se da, mislim da nisam fulao s tim.
s tim uvodom na početku. Mislim da si baš postavio se visoke standarde i da si ih dostignuo. Mislim, bar zato i čestitam lično. Tako da. I ono što sam samo, htio reći, dakle, njima se upravo svidjelo to što su, kad sam ja rekao ja ne bi to sa tim glazbenim kritičarima i to je jedan takla, onda su oni rekli, sad možemo razgovarati, dakle, to je nešto što ni mi ne želimo. I to se sjećam te prve rečenice i onda je dalje ovo bilo samo fine tuning da vidimo koji će to sad način biti i koji... Ali to je bio u stvari korak u pravcu toga da si napravio u stvari sa prvim korakom već si imao spremnu selekciju ljudi koji ulaze u film. Znači samo ljudi koji su grupa Haustor i ljudi koji su bili uz album. Pardon, uvijek mi govorimo grupa Haustor. Da, grupa Haustor ima u svojoj povijesti ima dvije velike faze. Jedna je sa Saherom prva dva albuma i onda solo, odnosno Darko sa drugim članovima. Prije ovih pet koji su sad tu, to je Haustor trećeg svijeta, prije toga su bili ovdje momak sa ovom kapom tu između nas dvojice, to je Ozren Štiglić, gitarist, koji je sigurno dao puno boje prvom albumu Haustora, na drugom ga već nema, na drugom je došao Zeksa, pa je tu, ne znam, bilo još nekih duhača, bio cijela brass sekcija, tu je samo Capri. Mi hoće reći, da, Haustora iz te jedne od faza, poslije je bilo opet neke, da. Ajmo se sad vratiti u 80. godine, Darko. Za razliku od mnogobrojnih bendova koji su u stvari raspali zbog vojske, mogli i vojska ih je rasturila, vama je u stvari pomogla vojska da ste došli do trećeg svijeta. Ali treći svijet vas je na neki način rasturio. Neki te mora na kraju rasturiti. Znači, zanima me kako je išla ta ideja oko trećeg svijeta, znači, Zaher napravi neke svoje ideje, donosi ih u Zagreb iz vojske i vi krećete sa tim albumom. Gdje su bili poticaji, šta su bili povodi za tu promjenu, gdje je taj regij izašao, odakle je došao taj dub, koliko ima tu utjecaja kraj krajeva svirka Haustora sa Gang of Four, koliko su, na primjer, Talking Heads utjecali i kako ste uopšte prešli tu granicu koju tada niste ni znali i napravili korak u pravcu takozvane muzike, world music. Da, pa mislim, može se reći da na prvom albumu Haustor se nije bi mogao baš. A opet bili su duhovi koji su bili kao na dijalektu, pa i malo se to moglo smatrati nečim što ima veze sa folklorom. I negdje se čulo zapravo negdje iz daleka ta neka pentatonika koja ima veze sa Međimurjem ili sa Kolumbija, Peru. To se malo čulo, ali nije se razmahalo kao na trećem svijetu, jer je Zaher, kao što se sve u filmu lijepo vidi, to je on neko odsanjao taj album u toj Crnoj Gori. To je već palo na neko tlo koje je bilo pripremljeno na to kroz te melose koje su nas već prije toga inspirirali. Bila je grupa Ailju u Zagrebu koju je vodio Robert Lovrić, koji sad ovdje svira tu Samponju i koji je umro nedavno. I koji su nam isto bili inspiracija, koji su zapravo uživo donijeli tu srednjeameričku, južnoameričku muziku, antsku muziku. Tako da nismo mi nikad imali niti neku ideju da niti da slijedimo, niti da postavimo neki žanr, nego nam je taj čas, mislim, preko Zahera bilo inspirativno. Ja moram priznati da stvarno, ja sam paralelno imao jedan, dakle, on bio u vojsci, sam ja nekako već artikulirao, imam moj solo album, ali kad se vratio, bio je toliko nekako fokusiran, toliko mu je bilo jasno kakav album hoće, da sam rekao, ok, ovo sam imao kao za svoj album solo, ja ću to sad staviti na stranu, pa kad ovo napravimo što je očito bilo vruće, ajmo od toga iskovat nešto i to nas je nosilo stvarno, to je bilo vrlo inspirativno. I on je to lijepo radio, baš je vodio projekt, donosio literaturu. Nismo baš Talking Heads se slušali. Znam da smo slušali, ne znam, Kid Creole and Coconuts u nekom trenutku. Da, ali
Ja nisam baš neki veliki slušalac A muzike. da li je možda Treći svijet neki zagrebački odgovor na Odbranu i Posljednje dane od Idola, koji je izašao 2 godine ranije? A mislim da je Obrana i Posljednji dan izašla poslije Trećeg svijeta, koliko se meni čini. Pa to ovo je 84. je li tako? Mislim, Odbrana 82. Da. Je. Ne, nismo se odnosili prema tom albumu. Ne. Mislim, ja čak mislim da sam za album otkrio tek naknadno. Da. Ali zanimljivo je kad smo već spomenuli taj Odbranu i Posljednje dane, To je fenomenalan album. Da. to su stvari i reizdanja koji se izašla istovremeno za Croatia Records, znači 22. Što znači što je jako zanimljiv slučaj da se takva 2 albuma pojave istovremeno u reizdanju. I sad me zanima, Arsen, koliko je tebe Treći dani u tvojoj mladosti bio značajan album? Kako god ti, naime, koliko ja shvaćam, dolaziš i neke druge punk generacije u Zagrebu. Da, ja dolazim iz druge punk generacije, međutim nisam jedan od onih punkera bio koji je slušao samo punk i sve drugo mi je bilo zabranjeno. Ja sam imao, puno šire sam slušao, iako se to nekad gledalo kakav si punker kojim su najbolji Beatlesi band. Ali dobro, da, u čemu je problem? Tako da, ne, na kraju krajeva ja vidim tu poveznice i od Beatlesa i od svih i cijeli hip, tako da sad ne ulazimo u te stvari. Kakav je utjecaj meni Treći svijet imao? Da, meni prvi album odigrao to što je trebao odigrati, on mi je napravio neku tu inicijaciju, dakle ovi duhovi, ja danas potpisujem da je to ono naš pijani Bohemian Rhapsody, to je potpuno nevjerojatna pjesma, to je potpuno meni danas nejasno da takva pjesma može nastati, dakle sa cijelim onom Darkovim igrokazom, sa cijelim tom pantomimom, odnosno sa cijelim glasovima što oni izvode. To je cijela mala radiodramica izvedena oko jedne žestoke punkerske, mislim, to je baš nešto posebno. I taj prvi album je meni bio prava stvar. Drugi album mi je bio zanimljiv, kako sam ja i svirao u to vrijeme, on mi je bio, svirački mi je bio stvarno poseban. I ti instrumenti i taj siku, ta panova frula, to je nešto što mi nismo mogli, tad se nije to, zapravo world muzika i nije bilo, world music je nekakva, recimo, izmišljotna druge polovine 80-ih, 90-ih i to je i ti bubnjevi, ja sjećam kako sam slušao Gulića, skidao sam te njegove bubnjeve i ta ideja šta Treći svijet uopće jest i šta on predstavlja i šta on, to je mene tek puno poslije zapravo, ali ta prva ploča, ta pogled u BB, pogled u bolju budućnost i duhovi, to nema, ne znam da to postoji uopće u nekim svjetskim razmjerima. Ali kad ste radili film, kad ste snimali intervjue, kad ste sve pratili, istraživali, koja je bila, na primjer, tajna koju nisi znao? Kad radiš film, onda uvijek nešto novo otkrivaš. Šta si otkrio baš kod rada na filmu Treći svijet? Pa, ovo je bilo prvi put da sam ja doista uspio ući u jedan svijet umjetnika u procesu ne ono da samo konzumiram njihovo djelo ili ne samo da ih ja upoznajem kao privatne likove, nego da stvarno gledam taj omjer, odnos i tak dalje. Ono što mi je, dakle ja sam po drugi put u životu, dakle oni su napravili u meni nekakav pomak i sada, dakle na početku je to bila ta neka opća inicijacija ulaska u život, sada je bilo nekako u toj fazi sabiranja stvari. Ono što mi je osnovno bilo, meni je nekad bilo jako teško s njima. Njima je nekad bilo teško s njima samima, njima je nekad bilo teško sa mnom. I mi smo se to, i zato je ovaj film nastajao 5 godina. On je, vi sad kad ga gledate, vi kažete pa šta, to se snimi za mjesec dana, snimi se. Ako je band radi, funkcionalan je, i ako sad se dogovorimo, ajmo ga raditi. Međutim, oni funkcioniraju na način na koji funkcioniraju. Dakle, oni nisu od onih da im dođete i kažete, znate, ja bi snimio film o vama, oni kažu, super, šta treba, sve ćemo ti dati, do sutra imaš. Oni gledaju ima li to smisla. Oni ne ganjaju karijere, oni ne rade nešto zato što se sad to radi. Mi smo imali neki band, pa bi sad bilo dobro da se o nama snimi film. Oni rade isključivo
ako to ima smisla i ako to donosi nekakav novi svijet na ovaj svijet. I onda je, njihova karijera je posljedica toga. On ne napravi ruke zato što, vrijeme mi je za novi singl ko nekim pjevačima, pa ću ga promovirati ne na Dori, nego na pjesmi Eurovizije ili nečem tak, jer mi je to dobra pozornica. Nego on napravi ruke zato što ima šta za reći i onda te ruke ostanu sljedećih 20 godina kao pjesma koja te prati. Tako da to je vrlo pošteno, to je vrlo autentično i ono što mi je i na jednoj ljudskoj razini bilo zanimljivo, niko ti ne kaže da ti mora biti lako raditi sa tvojim suradnicima. Zašto bi bilo lako? Mora biti tako da rasteš u tom i da ti projekt raste. I to je možda meni neka najveća poruka koju sam ja iznio, jer mi se obično ovako biraš montažera s kojim se dobro slažeš, biraš ovoga, biraš scenarista, biraš snimatelja, mi ti radimo dobro i tu niko ništa ne raste, odrađujemo i poslije idemo. Međutim, u ovakvim situacijama kada onda je 1+1 3 i onda je doista može nastati nešto što nadiđe i mene i njega i onda se stvori nešto novo. Tako da je to vrlo važna lekcija. Naravno, sve to ima svoj rok trajanja. Oni su trajali 5 godina, mi smo trajali isto točno 5 godina u tom, ali dobro, super. Nekad ne traje uopće. Tako da je to stvar s kojom sam ja sad izašao van kao neki novi čovjek i evo recimo, izložen tim njihovim pogledima i traženjem te začudnosti u svakodnevici, u tom detaljima, u nekakvim situacijama koje ja možda nisam. Mene su sad rezultirale time da, ne znam, radim dječji film, da radim, pišem knjigu nekakvu na koju recimo bez njih ne bi bilo. Nadam se da nisam preopšen. Če bo imel kdo kakšna vprašanja, bi vas prosil, da dvignete roko, pa boste dobili mikrofon v svoje roke, a mi ćemo produžiti sada u pravcu ovoga. Treći svijet. Kad je izašlo reizdanje, malo sam gledao recenzije, pa je bilo tu, bili su korak u budućnost, to je bilo pre world music, našli su se političke konotacije na samom albumu, a mene sada u stvari zanimljivo mi je to da u stvari ovaj film je priča o odnosu dva umjetnika, Zahara i tebe, Darko. Kako si sam sebe zagledao u ovom filmu kad vidiš taj odnos kojeg Arsen hvata, znači vas dvoje koje na neki način Zahar donosi muziku, ti donosiš tekstove, izvodiš to kao frontman. Kako sam sebe doživljavaš u ovom filmu? Kako koje sceni? Da, ja sam se, Zahar u to vrijeme još, on ima neku čudnu neurološku posljedicu cjepiva na COVID, tako da je on par godina bio, nije mogao hodat, u ovom filmu isto hoda sa štapom, sad je već ok, hvala Bogu. Tako da sam ja tu bio potrčko po tom filmu, sedi neke malo po tom klaviru, ja hodam po kvartu, igram košarku, radim pantomime, čuda. Poslije gledam, čekaj malo, je to ok, dakle, da ja samo tu radim, a da on tam sedi. Tako da, Pa dva različita. To je svoje dramaturgsko, zato sam ja malo i namjerno. Je. Tako da, ne znam, to mi se čini možda malo neuravnoteženo. Ajmo onda na dramaturgiju. Kako je onda to bilo zamišljeno? Zapravo htio sam reći, mi smo puno oklijevali oko tog filma, da li da to uđemo ili ne. I to što mi tu neke filozofiramo o tom trećem svijetu, u tom filmu, i to što Arsen to onda pokušava ilustrirati. Mislim, lijepo je nekak izazvat neku, okrenut pažnju prema nečem, prema čemu pažnja nije bila okrenuta, probati dovesti u pitanje, ne znam, neke ove kao neka uobičajena tumačenja, ali ima neke stvari koje opet nije dobro tumačiti. S tome umjetnost se služi, znači, druge stvari tumači, umjetnost nekak trebala to na neki drugi način evocirati, ne znam, potaknuti. Tako da meni, ja sam uvijek malo na iglama kad se tu i govori o tom trećem svijetu i sve skupa. To su sve što smo rekli nije loše, nije krivo i tako dalje. Pitanje je samo da li to uopće trebalo govoriti. Evo, to je pitanje postavljam.
Meni je jako zanimljiva ova priča o otkud ime Haustor. Znači, nekad su na neki način haustori povezivali ljude, pa me zanima da li misliš da danas su haustore nadomestili shopping molovi? Pa znači, ne živiš u shopping mallu, svaka kuća ima haustor, moraš ne, meni je tu, mislim, ja se sjećam i Sacherovog haustora, koji nije ovaj iz filma, tako da on je, dobro, znaš, živimo na pola u nekom realnom, na pola u nekom, malo osanjanom svijetu, ali taj haustor, kad je Oki sa ovom kapom došao s tom idejom, ja sam imao glupu ideju, smo se zvali jedno vrijeme nagradni bataljon. Možda misliti kako je to... Nagradni bataljon. Postoji kazneni bataljon, tam gdje meću sve kad trebaju prvi nastradati u ratu, pa kao ovo je bila suprotnost. A to je sve bilo u tom nekom punk duhu. Ne. Nisam baš ponosan na to kad sam izmislil. Kad se pojavio s tim haustorom, svima nam je to bilo odlično. I ono što ja kažem u filmu, što još uvijek, mislim da smo se tad svi složili da je to, da je to mjesto nekog povjerenja i mislim da je to jako bitno zapravo u svemu ovom što gledamo, zapravo možda najbitnije tog nekog povjerenja već kad kažem naš umjetnički instinkt, to je već krivo. Nekog povjerenja u to da možemo nekako skoro pa dječački, uglavnom smo dječki u tom, nešto povjeljivo podijeliti neki senzibilitet između sebe i sa drugima. Evo. A haustor ima bio to neko mjesto povjerenja, neko mjesto gdje stvarno onak možeš sjediti, pustiti vrijeme da ide i neki onak reći iz malog mozga. Se bo kdo kaj ohrabril, pa kaj komentiral, kaj vprašal, kaj čestitu, kaj pokritiziral? Ne bo, dobro. Pa idemo naprej. Na balkonu je. Pardon. Evo tu. Pozdrav, evo, super film, a moram da kažem da Treći svijet je bio prvi album od Haustora koji sam ja ikad čula i još danas mi je omiljeni. Ali imam jedno pitanje za gospodina Rundeka. Znači, vidjeli smo koliko je nekako posebna ili važna neka zajednica, jer ja vidim kao Zagreb kao neki grad koji je baš, spominjete Azru i kazalište i sve to. Koliko je možda važno i u ovo doba da se nekako ljudi povežu da uopšte može postojati nekakav kreativni proces i koliko je možda to utjecalo i na grupu Haustor? To je važno u svaku doba, tako da mislim nema neke razlike. Meni, ono što je potpuno nema veze što ste sad rekli, ono što meni svima se čini kao da smo uz pomoć ovih mreža, znači uz pomoć ovih virtualnih komunikacija, ovako nekako sve više udaljeni od tog da dijelimo neko naše prisustvo koje ima miris, ima neku osjetilnu i opće vibratornu bliskost. Ne? I onda se dogodi ta pobuna studenata u Srbiji, kužiš, po kojoj ta generacija koja djeluje kao da bi trebala biti najsmrvljenija od svih, do sad se okupi oko nečeg što je zapravo vodilo, ne znam, hipiju prije 100 godina, mislim, sa sličnim vrijednostima, u drugčijem kontekstu, čak da pače, mislim, manje, kužiš, arogantno nego što su tu hipiji bili prema svojim roditeljima i našim djedovima, kao, kužiš. Tako da, to je uvijek moguće čak i otići ekstremno dalje od ono što je prirodno u svakodnevnici. A sad svako od vas se bavi nekim poslom i zna koliko je, koliko je timski rad važan, koliko je brainstorming važan, koliko je važno i to da ljudi dijele. Mislim, još uvijek nas nije, nismo još u vremenu kad nismo još u Matrixu, ali smo na putu. Super, hvala. Aha. Ja imam jedno pitanje, možda da se nadovežem na to što ste pomenuli studente u Beogradu. Koliko je za nastajanje tog albuma i uopšteno te muzike bila bitna poveznica
Zagreb, Beograd i ostali gradovi bivše Jugoslavije i da li ste bili nekako, kako da kažem, da li ste nastali zbog ili uprkos Jugoslavije? Ako to ima smisla. Ja mislim da je tu Jugoslavija odigrala neku ulogu čisto zbog toga što je nesvrstanost jugoslavenska bila realnost, znači nešto što se nije nešto puno propitivalo, pa je, sjećam se da sam morao se voziti se u tramvaj i za mene neko razgovara onak zagrebačkim slengom, čuj, veli, kao ti buš slavil Božić, kaj ja ne znam, pa možda odem doma, a veli, kako vi to kod vas slavite, pa veli, pa ne znam, imamo kao vračbu došel, u krenu se vidim neka dva crnca razgovaraju, ne, tako da to, u tom smislu smo bili nekako prirodno, su tu bili prisutni ovi ljudi iz trećeg svijeta, iz tih drugih kultura i tak, što je posljedica jugoslavenske nesvrstanosti, ali zapravo mislim da tek negdje od bolera zapravo mislim, to nije istina, Haustor je bez Sahara. Mi smo na Subotičkom festivalu i poslije na onom čuvenom koncertu u Beogradu, o kojem možda ne znam da smo ga tu spominjali, gdje smo u Domu omladine, bi se svirali, je bio koncert Prljavog kazališta, koji su već izdali album, i tu se Haustor nekako zadnji čas ušvercao u taj, tu generaciju, recimo, novovalnu koju su činili Prljavo kazalište, Azra iz Zagreba, film naravno, i Orgazam Šala Akrobata i Doli u Beogradu. Nas su tu zapravo ubacili. No, uglavnom, tad smo bili predgrupa, ja sam imao tu bijelu masku, neki taj kostim koji ste vidjeli, i mi sviramo kao predgrupa, ozbiljnom bendu koji dolaze sa svojim menadžerom, mi smo kakav menadžer, mi smo došli s vlakom, mislim ovo, i publika nas ne pušta sa scene, znaš, predgrupa koja ima 3 bisa, znaš, to poslije njih doći kao glavni bend nije lako, znaš. I sad ovi dođu nekako glavni bend, ovi nas još i dalje, mislim, oni da baš da isfučku, ali još ovi dalje nas zovu nazad, više mi nemamo ni kaj svirat, mislim, ni repertoara imali. I tu nekim slučajem, još ovima nakon 2 pjesme nestane struje. Mislim, neko se popikne i šupa kabel. Mislim, baš su onak naišli na minu. I poslije toga ih je još nešto njihov menadžer tamo psovao, šamarom. Mislim, baš oni su bili u ovom ozbiljnom frajerskom biznisu. To je bio taj prvi ljubav na prvi pogled sa beogradskom publikom, recimo. Ne? Kao do danas nije prestala, ali s tim albumom mislim da se nismo, osim po činjenici da smo bili dio trećeg, kao tog nesvrstanih, zapravo se nismo odnosili na... Osim što je to možda bilo vrijeme kad je izašlo Obrani posljednji dani, kad je nama ovo isto bio neki album po koji smo, kao što su Idoli s Obranom htjeli reći, htjeli napraviti neki svoj ultimate statement, kužiš, tak smo mi isto htjeli tu napraviti neki svoj, evo, to smo mi, nije nam važno da budemo pop band ili ne, new wave i bilo kaj. Mislim da je tu i film isto izdao neki album koji mi je bio baš, za kojeg se vidjelo da je beskompromisan. A očito je bio taj moment da su ti bendovi koji su počeli dosta popularni u početku, pa su onda napravili par nekakvih ovih kao malo popularnijih koraka prema publici, odlučili napraviti taj svoj, reći, to smo mi, i poslije je tu zapravo i nastaje taj kraj novog vala. Ne? Hvala. Možda samo kratko pitanje. Kad ste posljednji put stavili masku? Kad sam stavio masku, da. Zadnji put sam stavio masku u jednom malom mjestu u Francuskoj koje se zove Die, piše se Die. Tamo su svake godine krajem januara susreti ekologija u svakodnevnici se zovu, koji traju 10 dana, se traju malo i kraće. Jedna od aktivnosti su neke radionice. I tu smo radili maske ovih stvorova koji imaju veze sa rijekom. I onda smo maskirani, to smo imali pola sata i karton, ljepilo, neke najosnovnije materijale. Ja sam se napravio masku ove trave koja raste na slapu.
I onda smo se tim neki plesali i zajebavali se. Kad je to bilo? Prošle godine. Haustor, bijelu masku. Bijelu masku, da. Pa zapravo može tu ići još i dalje na pitanje vašeg vizualnog identiteta Haustora. Kad je ta maska prestala biti i kad se onda, mislim, Fuller također ima jako prepoznatljiv u vizualnom identitetu. Da, to je dobro pitanje. To je meni zanimljivo pitanje. Ta maska je nekako lagano otišla u fade out. Ona je prvo imala crni rub, crni rub. Ona je zapravo nastala iz te neutralne maske koja nema otvorena usta, ne možeš pjevati s njom. Ove maske koje su otvorenih usta su već sve malo više kao karakternije. Ona je zapravo kao bio neki Pierrot, ovako nešto, jel? S tim nabijeljenim licem i s tim rubom koji je sugerirao da je to maska. Jel? Onda se taj rub polagano nestao, ostala je ta bijelina, crne usne, jake oči, malo crnog ovdje. I onda je sa trećim svijetom zapravo je nestala potreba za to masku. Te pjesme više nisu otvarale taj prostor. Jer taj prostor imao veze sa nekim mojim autorskim instinktom koji je ovdje bio stavljen u službu Sahirovog i u tim svjetovima, u tim trećim svjetovima, to nisu kulture kojima takva, to bi možda mogla biti neka ritualna šamanska maska, ali nisam dobacio dotle. Možda sam, da smo imali više koncerata, da je to nekak se zarolalo, možda bi došlo do te neke šamanske maske. Da. Htjela bih da se nadovežem također na ideju Jugoslavije, ali samo da zoomiram konkretno na Crnu Goru i Split. I zanimalo me da li su nekako ta dva mjesta doprinijela razvoju ideje iza trećeg svijeta ili je to uvijek bila neka veća misao koja se samo razvijala? Konkretno koliko su geografski bili inspirativni, ajmo reći, Crna Gora i Split kao dvije bitne lokacije koje smo vidjeli u filmu? Sad Sahar je bio u Crnoj Gori, tamo promatrao tu pučinu i svoje karaule gdje je već bio na straži, nema pojma. Ja nisam bio u vojsci, ja sam psihoneurozis, nuklearis i narkomanija, kužiš. Tako da, a Split je bio, tamo mi smo stanovali u Splitu 3 gore gdje su oni neboderi i oko njih još nešto potleušica. I u to vrijeme, sad su možda, znaš, uvijek kad sagradite nove neboderska naselja, onda posade drveće, pa nakon 30-40 godina to stvarno nekak zazeleni i bude koliko toliko humano. Tad je što drveće nije naraslo, to je bilo friško, to je bilo užasno sve pusto i samo beton. I te neke, tako da to je imalo veze sa tim nekim slamovima. U tom smislu je Split, ne onaj Split uz more, nego taj gore Split koji izgleda kao neki slam na nekim Karibima, nemam pojma. Tu se vezalo, da. Če še kakšno vprašanje bi bilo to zadnje, potem bi vas pa v bistvu povabil na druženje, pa mislim, da ste opazili, da sta Darko in Arsen zelo zgovorna in tudi komunikativna in lahko se jih dotaknete, konec koncev. Hvala Darko, hvala Arsen, hvala za film in idemo na druženje v